sweetest disposition. One guess who never starts an argument, who never shows a bit of temperament, who's never wrong but always right, who never dream of starting a fight, who gets stuck with all the bad luck. Kada upadnete u nevolju u svom domu. But Donald Duck. Zdravo, ja sam Sudbina. Da, to sam ja. Nemam nadimak, a prezivam se Spletkarević. Pristaje mi Čiriba, ali najlakše je prosto Sudbina. Sad, ovo je jedan prosječni komšiluk, ovo su prosječni domovi, u ovim kućama žive prosječni ljudi. A sada vidimo jednog prosječnog građanina kako se vraća sa posla. Najzad bezbedan. Bar on misli. A da. Iako nigde nije lepo kao kod kuće, tu se najbolje upada u nevolju. A da li znate da se prošle godine skoro 5 miliona ljudi povredilo u svom domu? I svi mene za to krive. Da. Evo jednog primjera. Se meni ovo dešava! Sudbina! Eto šta je to! Sudbina! Slušajte ga samo kako mene krivi za svoju nemarnost. Znate, nevolje se ne dešavaju same od sebe. Moraju pažljivo unapred da se isplaniraju. Zato pođite sa mnom i upadnite u jednu nevolju. Jedan prosječni dom je vrlo komplikovana mašinerija opremljena raznim modernim uređajima za upadanje u nevolju. Ako insistirate... A on je insistirao. Ovo se zove klizava prostirka iz očiglednih razloga. Nevolje se baš brzo dešavaju, zar ne? Hajde da sad malo usporimo snimak i pogledamo kako je on to izveo. Jel vidite kako je lako upasti u nevolju? Samo par nemarno ostavljenih predmeta. Stoj, propustili smo nešto da probamo ponovo. Eto, videli ste i sami. Problematičan stav za osobu koja ni malo ne vodi računa. Dobro, idemo opet. Teško je poverovati, ali gospodin Patak je zaista jedan cenjen, prosječan građanin, prosječne inteligencije, blag, obziran, veseo i obično veoma obazriv. Ne bi on tek tako seo na, recimo, električnu stolicu. A pogledajte ga samo šta radi po kući. Svi znaju da je skroz glupo preopteretiti električne aparate. Pokidani kablovi, pokidani nervi. Ajde, proradi već jednom ti! On sigurno ne bi stavio glavu u usta lava. Ali, evo sad kuva na plin. I opeći će ruku. Isplekao sam se! Sredstvo za čišćenje plus šporet jednako siguran način da pomoću vatre uklonite mrlju. Sigurno mu ne bi palo na pamet da u buretu skače niz Nijagarine vodopade. Ali ovaj manevar koji sada gledamo zove se pad niz stepenice.
Postoji mnogo načina da se to izvede, ako niste pažljivi. Zadnjica je kriva. Rolat od tepiha. Visoko katapultiranje. Osvajanje Mont Everesta. Vožnja na roller coasteru. Gospodin Patak ništa ne prepušta riziku. On je jednostavno nepažljiv. A da, ovo sam zaboravio. Evo je posljednja kap. Od sad ću da radim tamo gdje je bezbedno. Ovo je jedan prosečni kraj. A ovo su prosečni domovi. Ovdje žive prosečni ljudi. Imaju prosečne nevolje. Zato što oni nisu prosečno inteligentni. Kao što rekoh, ne krivite sudbinu za vašu nepažnju. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks.